Nakajinyo jing ujor halor kajing le authority ki nongbo dukan diary haki benda karenja kala penlong ya kehenyo trap integrated territorial organization hito Shillong City haringkat ke dorbas nong renja haka pratrek ya yong arja arpusan ban let talasi ya ki katto kat ni teli ki dukan haka balalam baka wei ke dukan de kabla tip kerteng kum garajri diary kam don ya trading license but labor license. Tangkat ta lalap baka ne kedukan kaya rengkat dor baka jaga pedam sbo haka jing jabo kajing jaklia. Keseng hak jing trailang bat kedor bas nong renja hak jing alam uba edi war urang bas nong kila kentu ya kinong song snong baki dei banda kemi thop ha haba kilet bandrung segi dukan jangi bar jalan nama donaki ki basim kabu kum ke jakari tengen uba ban pentengan langs imli presiden kahito Shillong City ulaong bakin sapha jing tho segi bor badi pet bat kum jo syakatanat food and safety ke sarkar jela halor ke tei jing le authority kinong bu dukan Ramadan lah sering khas sekarang layarin apa yang mana Jakarta puri Jakarta di Jabo right Wow, good. Bas le. Syuk. Oh, bandrong bisa. Ban di Jabo le. baik ata ini baik tu Bet nalang tu Jan. nalang tu baik ring tu daging bambun tu Siap tak ada Jabo. kanir belas amit no syuk baik Nisas. Come and see. I never drink tea, I never do anything. I used to come, I used to see. I used to go down also. Those criminal records of yours also of your when you came from brothers, they came here without labor license, driving license. They didn't walk like that. No, they I have proof with me. I have proof with me. Don't argue about that. I have proof. Whatever I have seen from there, criminal report to And that way the incident happened, you know, गारो कितना आदमी 3 को गारो को भी चाहिए क्या नहीं गारो नहीं चाहिए जल्दी करो फेट रहा है रे सनी तेरी गारो गारो है वो तो 3 को गारो उनको भी चाहिए तो ले चलेगा नहीं चल चुरुल तो सही है Beno sebar tu dekat ro.
Di kilo. Ini nakalian yang itu Sulawesi, akan ini sini tempat direct kena April, Iwan mencek di labor license permission. Yang ini kita kan non tribal kita bisa kita bulan ini renjak. Jadi ingat lang pada senang. Ayo kami kat di Rambadong. Hadirin bagi lawan yang strike hilap mo kita kasyat di Jakarta di Kilang Kijabo bah, mulai tang mamulu malaru kita Jabo kita topi bah kartom tray ke jongki. Hadirin bagi apa juga selang jongki labor license training license work training license tu bon di pelakon. Labor license ni dia bon di Pomdan Hiran bon di Timdan hirama tim renew Timdan ini ke min ai kena buat cakap food and safety hadinya try lang terus hadian mengira ada penkhang telah kawai ke dukan jemu non tribal orang ba sabi nila IT Islam hai orang ba dong kani ka first checking ke jumi tentang yaitu nang semat kawai ngaspa buat sebab ala da tirong hari dari dah siap banbang di bang nama ma nabar di internet di dan tiles di dan di pendiang konkret dari wat sepo apa ke jeng-jeng ke sertai bang hadian bang iya jaka ni ka inspection di jongi ni yo di jap di dan di non tribal di wan ri dengan sini di ladan ke criminal record nabar with proof kata ni yo dan criminal record tinggal pengkang telah saya lakukan hadian ini session rang ini keran bagi CM ini alimi ke department welfare sebagai ban pet ban kami dan kania hadian jong atang song meeting min sa siem badai karai senjam kai boleh Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.